ri batsela Mafhungo SABC ubva pano Clan Park Johannesburg 2 Mafhungo mahulwane nga chino chipinga care. Today we are officially opening the King Yabella Hospital, which will serve more than 240,000 people. President Ramaphosa bovula bongelo ha King Yabella chitirikini cha Steve Tshivenda vunduni la Mpumalanga. Ba commission ya Matlanga bothilesa butanzi ubva advocate bo Peter Sirunye. Vashumi ba upata thandela nyisedzo ya madi ya Giyani voli tsho shuma kha zwine bari abango badelwa miholo. We focus on ourselves, we know what we need to do. We need to win the game. Kamtatsano wa AFCON re labelesa mtambo wa Banyana Banyana na Burkina Faso. Ndi madekwana re batsela Mafhungo pano ka SABC 2 SABC Plus na Kalehaye karibe rothe. Ruta rwa upedza rwa upatiwa thandela ya nyisedzo ya madi ya Giyani ruimo patiwa musibamwe bashumi boli shoshuma bashumi abo bakogori abango badelwa miholo rwa mingwedzi ya rati ka ya sumbe ye bashuma naho bodidzinginya pungo ili kha batholi babo thandela idoraho milioni zerna chibalo ine yakhulangulwa ngabalipele Northern Water yoba yotechelwa ukunyelela nga ṅwaha wa 2014 thandela iyi ndi chipida cha thandela ya madi ya Giyani ine yakholenga ukunyeledzwa. Vashumi aba bari votholwa nga tshiimiswa tsha nḓisedzo ya maḓi Limpopo Lepelle Northern Water vari vha kombetshedza u vala tshumelo vhunga zwilo zwavho zwi sa khou pfala vho thoma u shuma nga ṅwaha wa 2012 u swika kontraka dzavho dzi tshi fhela nga fuluno ṅwaha. The reason we embarked on a strike and closed the site is because of our unpaid invoices. I'm not talking about 1 month payment. I'm talking about 6-7 months payment that is still outstanding. I'm talking of payments that has been outstanding from 2024, 2025, and now is 2026. We have been not extended our contract, but when we inquire about our money, we are not being paid that money. To my understanding, it's like when the contract ends, it means we are settled. I'm talking about the payments. So on our case, it's a different story whereby we were not paid or we are still not paid. That's the reason why we decided to close site. Maybe that's the only language they will understand so that they sort out or they settle our 9 payments. We are struggling when we don't have water. When we don't have water, you obviously can't cook. We have a huge cry of water. We don't know what to do anymore. Ba company ya Muteo Consulting Engineering bohano bva mlomo balipelle ba record dzavo adzisumbe ba chikokoloda muthu. All our invoices does not show that we have any outstanding invoices from our records. I mean, if we do have a claim against them or they have a claim against us, they have channels that they can utilize to address those issues. But as far as we know, there is no outstanding claim towards any service provider. Balipelle ba re tendela iyi itsini na ukunyelela Lutendo Bobole SABC News Giyani. President Ramaphosa bari abangomangadzwa ngaligala lihoro la DA lela isafungo la mulayo wa uhumiselwa mrahu ha mavu khothe khulwane ya Western Cape. Ramaphosa bari lihoro lina ndugelo ya upfori mulayo uri mini zwichikwa mafhungo la vhune ha mavu. President amba izwi uvulwani ha bongelo ha King Yabella chitirikini cha Steve Tshivenda vunduni la Mpumalanga. Lihoro la DA likhogowa na linwalo line la dosumbedzori zwiṅwe zwitengwa zwa uyo mulayo azwichimilelani na ndayotewa ya shango none azwiyo mulayoni. We are here to celebrate this important milestone in our quest to ensure that there is quality healthcare services for the people of Mpumalanga. Today we are officially opening the King Yabella Hospital,
which will serve more than 240,000 people in the Steve Tshwete local municipality. Siyabonga kakhulu, and let's all give a big round of applause for the opening of this hospital. For more than 100 years, the old Middleburg Hospital was the only hospital that was serving the needs of our people here. Ba commission ya madlanga botelesa butanzu ba ka advocate bo Peter Sirunye uva ka buchuchisi harushaka bo Sirunye bari bo kaidza uri auna butanzi bufushaho ka fungo la bomukwele le la sia Lieutenant General bo Dumisani Khumalo na bangwe ba chifarwa ba weshwa mulandu wa bupura na bwada ka otholwa bo Dineo Mukwele bari tsibudzo yabo ayongo thechilesiwa hezwa sia fungo lichiswa khothe nga chipinga chisongoteyaho. That's when I started realizing maybe, and I said it to one of our colleagues even this morning when we were having tea, that it appears I sort of found myself in an offside position, or at least handled a ball with my hands. In fact, I sort of feel a little bit angry if I think about it, that it feels like I was set up. Not only me, but Hlachwayo as well. I think junior as she was, I don't think she was supposed to have been involved in this case. The team ought to have asked themselves these questions. When I come in 2 months after the arrest, I was not supposed to be asking these questions, especially if a person is charged with, that's what I'm saying, why did you charge them with corruption? Taken together, the questions I raised remain unanswered on the material in the docket. The significance of this is twofold. First, it demonstrated that the arrest had been premature. As I put it in my correspondence at the time, the matter had been rushed to court when it was not ready. Second, and more fundamentally, the nature of the unanswered questions demonstrated that the preliminary investigation had not been properly conducted. Alternatively, that there was no case. Mugorerwa kamurandu wa bupura otenda mrandu na onofedzo wanala mrandu koti ya magistrata ya Polokwane bojeri thaba bupura ramabindu mashilini aranda za zwigidi zwa fumbiri na bangwe bathu mashilini asongobulwaho mugorerwa ndibane hapfi botoda thikedzo ya mashilini bachisumbedzori una chikhala cha upfumbudzwa kha zwa bola ya milenje kha timu ya bola ya milenje ya AC Milan abafani munyayi udana mubigo. Vothaba va khosenga khothe ya magistrata wa Polokwane ramilayo wa vothaba vo divadza khothe uri muhwelelwa vha khou ḓivhona mulandu ramilayo avo vo humbela khothe uri i songo khwaṱhisa tshanḓa musi i tshi vha gwevha vothaba vha khou pfala uri vho vhudza vhathu uri vha mutambi muṱuku wa bola ya milenzhe ane a khou ṱhoga thikhedzo vho farwa phanḓa ha musi ramabindu vhe vha fhurwa masheleni vha tshi limuwa uri hu na zwine zwa khou vhilaedza zwine zwa khou bvelela zwe zwa sia vha tshi vula mulandu. I appreciate the fact that I may be convicted on this statement alone without the prosecution having led any evidence, and that should I be convicted, I will be sentenced accordingly. 4. With full knowledge and clear understanding of the above, as explained to me by my legal representative of record, I proceed to state the following. 5. I plead guilty to the charge of fraud as preferred against me by the state. I'm going to postpone your matter to 18 August 2026. On that particular day, this court will proceed to sentence you on what is appropriate in relation to the charge that you are convicted on today. You are on bail and you must then be present in this court at 8:30 in the morning. Vothaba va ndanga bail ya randa za chigidi chithihi aba pfani munyayi SABC News Polokwane. Matina ha basingo ya tuchela kule rishibu ya maragani badopfa nga thandela ya u tsireledza zwiko zwa maḓi nanga tshisima tshirengei mabola.
songo vhuya vha ṱutshela kule ri a vhuya ho si kale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Ḽihaya. Muthusa minista kha muhasho wa maḓaka vhureakhovhe na mupo Vho Benny Swarts vha ri u tsireledza zwiko zwa maḓi zwi ṱoḓa tshumisano vhukati ha muvhuso, vhadzulapo na zwiimiswa zwi si zwa muvhuso. Vho Swarts vho dalela tshisima tsha Tshikofokofo vhuponi ha Mavhola nnḓanyana ha Thohoyandou. Rendani Raliphaswa u ḓa na manzhi. Hafha he nda ima hone ndi kha tshisima tshino pfi Tshikofokofo muvhunduni kana vhuponi ha Mavhola hune ro vhona tshanḓa tsha minista wa muhasho wa maḓaka mupo na vhureakhovhe Vho Benny Swarts vho ḓo tikedza fulo heḽi noni ḽavho ḽo vhona zwori vhadzulapo vha kha muvhundu vha songo tshinyadza mupo. Ri khou livhuwa nga maanḓa musi Vho Swarts vho swikela kha shango ḽa Mavhola vha ri ṋekedza dzi thulusi. Ṱhuṱhuwedzo yavho yo vha nga murahu ha musi vha tshi ḓivha nga uri hu na tshiimiswa tshi no pfi Thulamela Makhado Adoptive River ine ya vha Thimaka he vha zwi ḓivha zwori riṋe ri khou shuma u ṱhogomela milambo, ri ṱhogomela zwisima, ri ṱhogomela maroroma na miri isa nwiho maḓi heyi ya tshithu. Nḓivho ine ra vha nayo ye ra i fhiwa yone ndi ya uri hafha kha itshi tshisima vhathu vhane vha 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 khou pakulula matombo na u paka uri vha ṱanzwe ndi vhakegulu. Riṋe ri swika ra ri a bva ngei na matombo ra ḓa ra vha vhafha hangei nga ngomu vhone vhane vha paka vhakegulu. Nga nḓila tshisima itshi tsha itiswa ngatsho u bva tshetsho itshi tshisima tshi ḓi dzula tsho rali. Ahuna uri ḽiṅwe ḓuvha ni ḓo wana ni tshi ḓa Mavhola tshisima tsha Tshikofokofo na wana hu si na maḓi kana ḓuvha ḽi khou tou fhisisa hani tshisima tshi ḓi dzula tsho rali hetshinoni. Nṋe ndi pfha ndo takala nga maanḓa nga heḽi ḓuvha ḽa ṋamusi. Vho DM vho kona u ḓa fhano vha kona u ri fha zwishumiswa na zwoṱhe zwine zwa vha uri ri nga kona u shuma ngazwo. Ndi vha sumbedze vhathu uri vha shumisa heyi khavho uka. Haya maḓi o kuna nga maanḓa ri khou pfesesa zwori vhathu vha ḓa hanefha vha tshi khou ḓo ka maḓi o nwa, vhaṅwe nga hanefha tsini ro vhona vha tshi khou kuvha. Fhedzi u amba zwinzhi nṋe ndi ḓo vha ndi hanefha musi minista vha tshi khou bvela phanḓa na fulo ḽavho. Nṋe ndi Rendani Raliphaswa wa Mafhungo a SABC ndi tshisimani tsha Tshikofokofo vhuponi ha Mavhola. Zwa zwino ri batsira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 16 rand 37 cents, bondo ndi 22 rand 2 cents, euro ndi 18 rand 88 cents, pula yone ndi 1 rand 14 cents. Kha zwibveledzwa musuku ndi $4,085, platinum ndi $1,725, oil songo kunakiswaho ndi $79.80 nga fagi. Musi ri tshi khou bvela phanḓa ri lavhelesa zwa mitambo hune thimu ya lushaka ya Banyana Banyana i khou dzhena kha mutambo wa ṋamusi na thimu ya lushaka ya Banyana Faso hune ya vha yo bika u pfukela kha luṱa lu tevhelaho lwa dzi quarter final lwa muṱaṱisano wa tournament ya WAFCON. Banyana vha khou tea u fhenya Banyana Faso kha mutambo wavho wa u fhedzisela fhaḽa Casablanca zwino nga madekwana. Timu ya lushaka ya Banyana Banyana uri kona u pfukela phanḓa kha luṱa lu tevhelaho i tea u kunda Burkina Faso nahone ya lindela mutambo vhukati ya Ivory Coast na Tanzania. Zwo ralo Banyana i tea u tou finyadza khwaṱha kha mutambo wa ṋamusi nga madekwana. All the games in the tournament are different, and this one is different as well, and it's a different challenge as well. You know, they've come and they've showed, the quality, they've showed the organization, but we focus on ourselves. You know, we know what we need to do. You know, we need to win the game, and that is important, and we can only do what we can do. We cannot control anything else outside of that. Timu ya Banyana Banyana ipasi muchilani kha chigwada chayo ngeno kha chigwada cha B Ivory Coast ikha vhuimo uthoma ina pointi 4 ngeno Tanzania ina pointi 3. Zworalo arali Banyana yanga fenya kha uno mutambo zwingavhuisa bulufhelo ḽoṱhe ḽa uno muṱaṱisano.
Look, we show what we're capable of. We show the resilience. We show the courage. It's going to take all of that, to make sure. We obviously, first thing, have to keep a clean sheet. I think that is really important for us to. We've never been in front, and an opportunity for us to score, so that we can control. But it's a must win. Timu ya Banyana ikabwima bubiri ka jango la Afrika ngeno Burkina Faso ikabwima bufumi na butano ka jango Zoraro Antonia Maponya oamba stebelao. It's going to be one of the most important games because it's the last game of the group stages and it's a must win for us, so we know what is expected out of us and we're going to have to do whatever it takes to accumulate the 3 points. Musi Zoderaro ndi timu mbili pezi ka chigwada zinazati upfukira ka lutalo tebelao kati na timu na kamtarsano zinazadolibangi kamtarsano walipasi ono wadofarerwa Brazil nga mwaha wa ginibirifu mbili sumbe. Musiriko bela pandana leli pungo za zino pano studio rina batikedzi ba ulwane ba mtambo wa bola ya milenje bane baba pano kungwedza timu ya Banyana Banyana ine yakudilibana na mtambo wa ufana uchira na timu ya Burkina Faso madekwana anamusi ndichikotori khabo bothe lokobera boli bwane riko batanganedza lokobera bo Saddam bo Sofla Renefa rudzuranga leli pungo la Banyana Banyana khamse ndichikotothoma ngabo boli bwane rodisibona zo rai khamtambo wa utothoma wa Banyana Banyana bo fenyiwa khamtambo wa thoma pedzi bacheka mtambo wa bubiri batamba ulingana pone zwine bakutolabelela ndi zwifyo naone izwi noni babona zwibafarana ndiyalipuwa chifhinga che bampha chone ana kwamba ndilipuwani kutama baloyi Banyana Banyana kha mtambo wa bothoma boliwa zwa sirifare zwavhudi bada kha mtambo wa bubiri we ba kona uri ba drawe zwine zwa vha no zwa zwi khou sumbedza uri ba bo ḓi imisela babo ḓi imisela nga manda zwine zwa vhona uri namusi ri a themba uri vha ḓo wina mutambo une vha ḓo vha tshi khou tamba namusi vha khou ḓo wina nga tikedzo ine vha vha nayo kha rine fhano hayani vho Saddam na nga nḓila vha to imanga yanefo kha musi ndi to ḓa kha vhona uri namusi arali Banyana Banyana arali vha sa tamba zwavhuḓi vha nga to ri ṱalutshedza uri hu ḓo itea mini. Ndavo bwa ai nerotaka arona rubimelisa bote ange mayani no riona rojana pakati urimamuliwa namusi there was a problem because we rely on Ivory Coast to beat Tanzania. If we offer Tanzania Ronaldo wa na 4 points mara fanele win nga 3 goals to 4 goals zingatakaliza ukuthi reliwe namusi ni game ya fesela rabona ri batho nga ukutakala za ukuthi rimamuliwe so rimamuliwa uthoma 2-1 radura 2-2 namusi na fanele romamulesa rinyako ya phanda runa taulunga zauri nganga bafana badivori Banyana Banyana aitomi yoba ya wina AFCON so via panda na runa badiro wana ringe Morocco yeah ai rotola blesa na fungo la chifhinga ri kudzifuna nga mando bela phanda fedzi una heli fungo la uri Banyana Banyana pano hayani abakoto wana tickets zwa zwino rikonesa na bateli bashu khamsibeyuni ngatoita misumbedzo nto sumbedza zori hayi Banyana Banyana ngazvabukuma kuma bana yo tikedzo na pano hayani musare chikotovala ndiphe misumbedzo ine bangatoritelela ndo zwipfa zori botoma bachikotolidza ngapa noni ni deifa secretary awe mamule ibodi bwani bachingo mangala mitikedzo utwamba ngo phanda ha mudzimu mitikedzo kha Banyana Banyana pano hayani ahuna ho fumula ho zika ho to hwi ungari ahuna zwithu tsha tshi khou itea so rari tshi khou humbela kha vhataleli hothe kha mashango othe South Africa yothe ri khombela uri vhataleli supportani Banyana Banyana ndi ṅwedzi uno wa vhafumakadzi ri khou humbela vhafumakadzi nga manda uri kha vha fe vhanna manda na vhone uri vha kone ri supporta ara vha nga vhona vhathu vha vhafumakadzi vha tshi khou ri supporta na vha ḓo ri supporta ri khou humbela support nga manda Banyana Banyana vha khou tamba namusi na valoyi na bathakati na bafuzi zote Aribellington T one nation one voice one message rimamule mamu babe batamba ngotoralo bo Saddam bari rimamule mamu zwine ndanga to vhabudzisa zwone fhedzi zwa zwino ndi zwa uri vhatobona vakubona ngari Banyana Banyana I ḓo tambisana I the win namusi the last game do die bafanele vha ḓivha uri namusi
woneta ulunga ari mamuleni rido ra group stage rido bona ka group stage ritimlan mara zino na musa we deli dasa shumbela batho bote bataleli bote ba South Africa ari beni 20 rido bisana na go shafa nyanga go ngala futhi uri arari banyana bachikotamba rikoto humbela kha bathu bothe ndi dzi TikTok ndi dzi social media ndi mini kha lifungo la banyana ali dadziwe hothe all over ali dadziwe hothe ri banyana bakotamba nga ndila ine ha dadziwa ngayo musi uchitamba bafana na banyana au zwichikonadze how it was zwikhipha uitiwe dzi whistle uitiwe mini zwifiwa na bana bazikolo uyiwona dzikerekeni na family yote apa yozula ona 10 o'clock family azibuya ubva kha nṋe mukolo wa matsila madekwa na vhuḓi fhedzi ri sa thuṱuwa ndi khou ri dzi super fan na musi henefha ri khou amba nga vhone vhatikedzi vhahulwane vha banyana kha vha ri tele misumbedzo ri mbo ḓi tou vha ri khou onesana na vhaṱeli vhashu nga u tou rali Banyana re le rata kaofela re tsamaya le lona banyana ya we molo ondi we molo loko vari kuhatana zona ri vari somutshwa vari kwana no ekhala machero na ku komchwa mvula tora zide sport fela kaspe zobri ndi zwapko bere pala ka vundla bori la Northern Cape katina vundla bori la Western Cape honia ri chakala machero ko doporo mchwa mvula kesa ko dopo zaona zide vasiko fela kaspe zobri zwa vundu la Kapa ukobera honia ko doporo woni mekele do ko budzura ka phela shango ine bori ndi ya chipembe katina phela shango ine bori ndi ya vadu apedza zdo do dvara pamba ramudela sa tsizo zinda wona wa kosmisero ukola mchwa bori una khoneze za mbili ya madaka kaspe zobri zwa vundu la bori ndi la Northern Cape katina Western Cape chapera pamba chaka macharo kudoporo mchofano no kudoporo khula una khona dzinza bori za mililo ya madaka ka uponu doporo wana muyene deko udzuri na manda nepala ka phedar shongere bori ndiya kapa kobera peza zo rumbu dvara pamba ramadalo somro tshama piso shokalwa nga degree Celsius North Africa shomero ko thoma vunza shole bori divunza khautira khore kona mchoro do voko rofla pezia za kwanja kasuka pala ka 24 pala Durban Pretoria katina 23 pono bori Brook Street sangwana 23 pa Durban bori ndiya Johannesburg chaka vunza bori divunza la yari 9 pa kwa mchoro bori do voko thola zozo kala machoro pezia pisa pala msina zoska 28 za 27 thando katina 26 pone bore ndiya tsaniri chipela pamba chaka vundla bore ndivundla mpomana nga 9 pa kwa mchoro bore do voko thola nga machoro pezia pisa pala skokoza zoska 30 wenza do gwenza zoska 21 pala mashishin kati na 25 pone bore ndiya mbombela chipela pamba chaka vundla bore ndivundla kwa Natal ngane pa kwa mchoro unya do voko thola nga machoro pezia pisa chitawa pala olondi wenza zoska 29 za 28 pala pone bore ndiya Chasby kati na 25 drobonia bori ndia Durban chaka vundla bori ndivundula Eastern Cape nanefa ni mchoro mrudo voko trapezia afisa chitawa pala mtata zoska 27 zare 24 pala kuponia bori ndia Komani katina 29 pula bori ndia Kabeka chaka vundla bori ndivundu lina bori la Western Cape nanefa ni mchoro mrudo voko tranga machoro pezia afora pala Friendendal zoska 20 pana mchoro dene pala Durban bori ndia Kapa unazo zoska pala 15 katina 23 pa Linksburg mata chaka vundla bori ndivundu la Northern Cape nanefa ni mchoro boro do voko trapezia afisa pala Upington chitaba nazo do gwanja zoska 27 zara 23 pala Kuruman zara 25 upone bare ndia Kimberley chipana panda chaka vundla boro ndivundula Free State nanefa kwa mchoro boro do voko tranga machoro pezia awdela chitaba pala Bothaville zoska 24 zara 23 pala Kunstad kati na 20 upone bare ndia Bethlehem matazo zino bot pesa ngavundla shino bare ndivundula Northwest unarukore ndi mchoro boro do voko trapezia awdela chitaba pala Potchefstroom za gwanja zoska 23 za gwanja zoska 24 para Rustenburg katina 22 Orodal katina 23 upone bori ndia Mahike matangolo agareza vukata fra la mucho zozwa faramba zore madekwana anotere muda usiku wa wodi da